دما خوش ببینید هجا ایرو 27 گولان 2024 روزان روزا دوشنبه بویرو گشادن هری سرکو هری باکش همین السر آستا هریم و همجین السر آستا جهان رودانه مجوره پیشکش بکن لیوه که هر تن دست بکه چند سر نوچین با جودکارین لهرمی جنرخ کرینا گرما به 31 سنتان دیارگرن نرازینه او دخوازن ری ببری جاره کردن نرخ دبر جوان را در باز که اتفاقا گلان او جناج بو آزادی به چالکیان دست بدانسینا نامزد نخوین شارداریان کریه. اندام کمیته ریوبرا پاکی که مراد کارایلان گوت دویا بوج دوزا کوبانی اردوغان بادا جزا کرن. ارتشا ترکا داگیر کرد 67 جاران بچکین کیماوی او قدخه کری ایریش تونلین شهرین گریلین آزادیا کردستانی کرنه. بری بینرین هجاف سر نوچین مبون اونها جی امی برفرهیا بولتنا خویا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن هر نوچامیا یکمین تکل داریم کرینا گنم انگو نرخش بو کرینا گنم هاتیه دست نشان کرنه باران باریا او جودکار جی باران او موسوم ایسال کیف خوش بون لی اف کیف خوشیا وان جبو کو دقرقا وان ده نمینه و جاری نرخ گنم لگوری پارکو به 43 سنتن هاته بود دست نشان کرن کیمه کدن خیال دکن او بوی آوای دخواستن ایسال جبوان دمسالا که باش در باز به لیم ریبری نرخ کرینا گنم به 31 سنتی دست نشان کران گوان بجین فرق دنا بروانده 12 سنت هاتیه دیار کرن له همبری وی کی جودکارین له هرمیم نرازبون خواتین زمان له جین کو ادیو گنم له هاتبان کرین جی لبردری وان والایم تکلداری وی کشین چگانی محمد بادلی آگایم برفره رادکینه اف دمکه چینا زوین گنم لروش آوای کردستانی دست بکریه. پشتی دست بکرنا چنین جی جاوین جودکاران زیوری لسر ریوبریا خوسر کاوی جبو کرینی چقاس نرخ دیار بکه. ریوبریا خوسر جیدو بداخویانیه که لسر مال پراخوه نرخ هر کیلویا گنم به 31 سنتان دیار کر. اف نرخی ریوبری دیار کریه لجم پرانیا جودکاران بو جهه نرازی بونی. والله ارزاني وتعدل شعبيتي وتعدل الفلاحتي وجودكارتي والحركسيتي يعني نسعره بقى نسعره جودكاركي ها جودكاري جودكارم يعني افسعرها دركت نسع الحي داري دركتي خديه في قراري درخست اويال بش مكيفي روشتبو وبتعب وقرمه ومصروفها ما نحسيا يعني از انسان شخص زتر تشتغلم از بنجي كيمي نجي متزراعتي از دو في تشتهاني دس قابلنا مز في رزقي هاني ولو بابج رزقي مبخويني عبدا يقينا ریوبریا خوسر لسر آستا باکور و رجلات سوریه سی ناوندین ورگرتنا گنم جودکاران دست نشان کرنه. یک جوان جی ناوندا میلبیه یا باجار حسکیه که ایرو پشتیدان نیورو دریه خواه لپیشیا جودکاران وکریه. جودکارین که برهمن خواه جبو فروتنی آنین جی دبجن او بنرخی هاتیه دیار کرن نرازینه. لی جبو گنمین وان د چوالان ده خران نبه نچار مانه کو گنمی خواه آنینه نباشو کم و بخسره و تعدل في ملتيتي و تشكي كيماني جا ريبرير اف تسعيره درخستي ام رجاج واتكن و تسعيره كي بدن و حبكي فيدا في ملتيتي هبك و قارب في كاري بردوامك والله انا جي سال بيفي كسبر دوامك أمي فينش دبريه سعدك مناسب دلخينه ندك مي بالب زيدي بالب جبون كاربن كاري خو دوام بكن ومحسابي كاري بكن وحسابي جنامي جملت لبين ریوبریا خوسر پار بقاسی 1,300,000 تن گنم جودکارین هرمی کریبو هر کیلو یک جوی گنمی به 43 سنتان جودکاران کریبو نهاجی جودکار دخوازن ریوبریا خوسر نرخی هاتیه دیار کرن جاره کدن دبر چاوان را در باز بکن.
بله ریبریا خواسریا دموکراتیک نرخ کرینا گنم به سو 1 سنت آمریکا اشکره کربو لدشیوی بریاری برتکون رازبونین جودکارن هرمی جی درکتنه پیش جودکاران دیار کرن کو لگوری وی نرخی لچونا چاندنیا گنم در ناکه و جبرویه کشی بانک لریبریه کرن کو بریار اخوه جاره کدن دبر چاوان ره در باز بکن. دسته چاندنی و افدانی ریوبریا خوسریا دموکراتیک آهرما باکور و جلات سوریه دوه به بریاره که نرخ کرینا گنم اشکره کر. دسته نرخ هر کیلوی گنم به 31 سنتین امریکی دیار کر. جدوه به جودکار لهمبر بریاره نارازیبون خواتین زمان. كلف $200 كل دونم $200 $300 انقطع 200 كيلو. دوی چارچوبه ده جودکارین دیرا زوره بگرتنا ریان نارازیبونین خواه نیشاندان. هروها جودکار گنم خواه به عربیان لپیشیا جه ورگرتنی راوستان دبون بری عربیان خواه و گوهراندن. جودکارین کانتونا رقای جی لپیشیا نابنده ریوبریا خواسر لهمبری نرخ هاتی دیار کرن نارازیبون خواه نیشاندان. ايوه بلا يا شباب خليكم جودکارین رقای بانگ لریبریا خواسر کرن گو لبریارا خواه بگرن و روشا جودکاران لبر چاوا در باز بکن. دوجی جودکارین کانتونا جزیره لدجی بریارا ریوبریه نارازیبونین خواه نیشان دابون. اتفاقا گلان او جنان جبو آزادی چالکین خواه ین جبو هلبجارتن آنگو دانسینا پروپاگاندا این هلبجارتن یا جبو نامزدیان انشارداری دست بیکریه پروین یوسف او اکرم محشوش تکیلداری خبات پروپاگاندای گوتن و چالکین ما ین جبو پروپاگاندای حتی ده هزیران دوام بکن ام داخواست دکن کو گلی مبرنگه که خورد تبلی هلبجارتن آن ببن. گلی باکور و روشلات سوریه خوژی 11 هزیرانی روژا هلبجارتنین شارداریان آماده دکن. پشتی هفدیدن و پیش هلبجارتنان دی بیسته گولانی دا 22 پارتی تفگر و رخصنین جنان جبو هلبجارتنین شارداریان اتفاقا گلان و جنان جبو آزادی آوا کره. کمیسیونا بلند هلبجارتنان آهریما باکور و روشلات سوریه راگهاند کو پروپاگاندای هلبجارتنین شارداریان و جی 26 گولانی حتی ده حزیرانی بدومه. دو اتفاقا گلان و جنان جبو آزادیه مهریجان پروپاگاندای جبو دانستینا نامزد و برنامه خال دارخسته. مهریجان ده کانتونا جزیره، کانتونا منبج، کانتونا رقا و کانتونا فراتی هاتن ده دارخستنه. درباره مجاری دل سرناوی اتفاقا گلان و جنان جبو آزادیه پروین یوسف جی تلویزیون امر آخوی و دیارگر کوی چالاکی نوان حتی 11 هزیرانی دوام بکنه. پروین یوسف آنی زمان کو اوی شارداری دموکراتیک آوا بکن و اف بانگلی گل کره. تبلی کارو خباتی خواب بن جبوی جی مشگل خورد خوازن کو برنگ بویرنگی تبلی بجارتنا بن تبلی بونا گلی ما سرکفتنه. هروها جیگری سکرتری گشتی پارتیا محافظکاران اکرم محشوش جی درباره همان مجارده جی تلویزیون امرا خوی و گوته. طبعا ایرو هم بلشین دعایت و بلشین همه پارتی دوی تحالفه 22 پارتینه هم بلشین دعایت آنکا عالم کن احتفالات ایرو حیا بروی بروکه اجبو جا امکاری خوبک اکرم محشوش یعنی زمان کو اذهل بجارتن جبو خزمتا گلنه. ام دبين ملات وقبه تشكسي خرجوا تشكسي دبين باشا وانتخابكم وقايمامه ام ما تشكريش بو خدمتا ملت ام بله هر پارتیا یکیتیا دموکراتیک کرد لسوریه جی د چارچوبه دسپیکرنا پروپاگاندا هلبجارتن او اشکرکرنا برنامه اخویا د جوینه که چاپمنی ده لدارخست هادا گوتن اگر ام ده هلبجارتن ده به سرکفتنی جبو پیشخستنا باجر او
باشکرنا بنسازی کار و خباتین خوا و بمشینن. جوینا چاپمنی لباجره مزن کوبانی به بجداری اندامین ریوبر این پارتیه پیک هات. ده برنامه هلبجارتنی ده چند خال هاتن دست نشان کردن به تایبتی پیوستیا بجداربونا ولاتیان ده هلبجارتنی ده جبرکو او نافگینا دموکراسی یه دانینا کسی راست لجهه راست بجداریا گل ده بریارین ده خردکرنا شارداریان او ریوبرنین وان. هر وها هاته به بیرخستن اگر پارتی ده هلبجارتنا ده بسر کت و باجار به پیش بخه تورا پیوندی که هربه او بنسازی باش بکه. هیجایی گوتنیه کو پیاده کسه اتفاقا به پارتیین دنیین لحریم باکور و روشتات سوریه را امضا نکر دو نامزدین خوش جبو کوبانی و 7 نامزد جبو باجر و باجرو که دنیین کانتونا فراتی دیار کریه. بریار دایک و ام دواش هل بجارتن انکو دیانزده مهدا که لدار کبن ام تیدا وقت به ام مشارکن و ما کاندید خواه و بربجیرن خواه ما دانا پیشک و ام دوا هل بجارتن انکو روجا یانزده مها ششان که لدار کبه ام بجدار ببر ام هیوی دکن که اف هل بجارتن براستی با آواکی آشتیانه با آواکی دموکراسی اف هل بجارتنانا بداوی ببن و گله ما گله کرد لروجاوای کردستانه براستی به بحثه که نونرن خواه کرن شارداریان او نونرن که غزمتی وام بکنه لهمی باجور و باجارو که بله دوامین کمجوینا یکیتیان اجتماعی عشیر و پیک هاتین سوریه در روشوا چاپمنی عربی دجیم جهه که خواه برفره گرد روشنامهان دیار کرن جوین نشان ده کو ریوبریا خواسر جبو چاره سرکرنا آلوزیه دست خواه دریج هر کسی کریه او داخوازا تکلی خواه بدر وره خورد بکه. 25 گولانه دویمین کمجوینا یکیتیان اجتماعی عشیر و پیک هاتین باکو روشلات سوریه به دروشما جبو سوریه یک گرتی و نناوندی دیالوگ اولهی و آواکرن لحسک پیک هات. روزنامه العرب نوچیک بسرناوه هیزن سوریه دموکراتیک پیام الهف هاتنه ده هندر و هرمی وشاند. دنوچه ده هات گوتن قصده ده جوینا دویمین آیکیتیان اجتماعی عشیر و پیک هاتین سوریه ده پیامین لحف هاتن جالین هندرین و هرمی رشاندن. هروها ها دیار کرن کو قصده توانین آلین دجبر کو وکا پروژه که جدا خواز لحرمی دبینن درواندن. ده دوامان نوچه ده هات گوتن. ریوبریا خوستر تیگه هاشتیه کو سرگفتنا پروژه یا ویل با کروشلات سوریه به هزاوی بتنگاف کرنا انیا دشبران او برفره کرنا خالکه هول بندان و گریدایه او یک جی دلگرانیا و دیار دکه کو جبو راوستاندنا شر دستی خودریجی همو آلین دجبر کریا لگوری چافدیران یک جا آستنگین مزن یل پیشیا ریوبریا خوستر هلوستا حکومت شامیه بطایبتی هلوستاویه بدنگمایینا لهمبری ایریشین دولتا ترکا دومدار لسر هرمی. دنوچه ده گرینگی به چاویران هاتی داین و نیرینین وان جوها پار وگریه. چاودیر ده بیجن گاوین ریوبریا خوصر ده مهنداوی ده آوید نه دبکو به بدستبی که چار سریا داوین جالوزیا سوریه را به طایبت بریا آواکرنا پرگالکی نناوندی کو جواتا ناو نتاوی ده پجرینه. روزنامه الشرق الأوسط جي إشارة بيكركو دجبين مداخلين شيخ عشيران كسايت سياسي ولشكريين هرمي تشيبون هروها ديار كرنكو حكومة الشامل هم بريفي تو هالوست النشان ندا. بله ایروشی دولت ترکا داگیر کرد و چتین خواه گوندن من بیجی به چکه گران تو باران کرد. دولت ترکا داگیر کرد و چتین خواه گوندن تو خار ای باکور روشلات باشر من بیجی تو باران کرد هم وقتی وی داگیر کران گوندن این داود ین لباکور باشر جی دانبر توپان. نواند راگاندنی مجلس لشکری من بیجی راگاند کو گوند به اوبیس او هوانان هات به دمک درش هاتیه تو باران کرن.
Beribinlerin heyecan endamı komite revbera Partiya Karkerên Kurdistanê PKK Murat Karayalan têkildarî mijarên di Rojavê de bi taybetî hem tecrida li İmralê û hem jî doza kompasiya li Kobanê nirxandin kir. Murat Karayalan anîzman ku di çarçoveya doza Kobanê de yekum were darizandin divê rejîm bixwabe û li hemberî vêyekê jî bi taybet hem AKP, MHP û Ergenekon li dijî siyaseta ku dixwastin bidin meşandin rastî berxwedaniyeke xurt ya خلکی می باکوری کردستانی هاتن هر وها کارایلان آنیزمان کو سدما سرکی سیستم هیجیم تجریدا لیمرالیه. اندام کمیته ریوبرا PKK مراد کاریلان برسف دا پرسین رادیو دنگ گل. بشا دسپیکی هفپیوینا بکاریلان را بویرنگیه. دروج آمد پرزگریکا هری اساس و گرینگ آ ترکیه کردستانی سیستم ایمرالیه. تجرید و سیستم قرکرنیا لسر کردستانیه، سیستم ایمرالیه، سیستم شره. لوما سیستم قرکرن اشکنجه و تجریدیه ایمرالیه سدم خزانیا گلین ترکیه و کردستانیه. اروها اندام کمیته ریوبر PKK دیار کر گود دویل دیجی سیستم قرکرنه تیکوشین به مشاندن و ها دوام کر. دوی ام تکوشینا خواه لدیجی سیستما ایمرالی هنگشتر و خورتر بکن. ایرو سگنا کو ریبرا پو ایمرالی رابرد که تکوشینا وی تکوشینا گلی ما و یا گریلا گیشتی آستکی. ایرو لکردستان سیاست قرکرن تی مشاندن. جبر وی دوی تکوشینا کی خورد بی مشاندن. مراد کاریلان دربار دوزا کوبانه دجی نرخاندن کر. براستی اگر حقوق که به علیه بویا دویا بونه صلاحتین دمرتاش فیگن یکسک داغ و ریوبرین دنین هده پی برواج اردوغان جبر بویرین 6 7 8 جدمه بهاتا جزا کرن. جبر اردوغان بخواد شو دیلوکه و گوت کوبانی کد وی بکوه. وان گوتنان دناوا جواکی ده عاجزی چیکر جواک داکت کولانان. لبله وی جاره اردوغان فرمان دا پولیسان و گوت گله بردن وان و بکوژن. یعنی هم یه سوجدار هم جیه توانبار کر اردوغانه. دیداویه ده اندام کمیته ریوبر PKK مراد کاریلان دیار کر گو جزاین دوزا کوبانه قطنا عادلن و ها بداوی کر. هرکس دزانه کو جزاین داوین دانه تبنگه که خویا حقوقی نینه اف جزاجی قد نه عادلن. دراستی ده بویرنگی رژیم خود دادر. برخودانا گلی ما و خردبونا تکوشینا آزادی یا کردستان پلان رژیم فاشیست دیگ بر. ینکو اف سوچ کرنه نه اندامین هدپ و گلی کردن اف رژیم فاشیست بخواه. Di çarçoveya pêngava ji Abdullah Öcalan re azadî ji Pirzgirêka Kurd re çareseriya siyasî Kongrasar a Şaxê Helebê çalekiyeka komvedanê li dar xist çalekiyê di roja xwe ya duyemîn de ye. Di çalekiyê de gelek endam û rêveberên saziyên sivîl navendên leşkerî û şênî ji taxên Şex Mesûd û Eşrefî amade bûn. Dibin kon de nêrên mijar û têgehên taybet bi fikir û felsefeya rêberapo ve girêdayî hatin xwendin. هر وها گله کس آخوین و تجریدا لدیجی ریبر آپو شرمزار کرن و گوتن هبونامه به سایه فکر و فلسفه ریبر آپویه آرمان جامعه جه چالکیه بالکشاندنا سر روشا داوین آ امرالیه نخاسم تجریدا گیران یال سر ریبر عبدالله اوجلانه امی حتی داویه جیانا خواه دناوا چالکیان ده بن حتی که ام آزادیا ریبری خواه بتزبخن دایکین گرتیان ین لباکوری کردستانی و ترکیه داخوازا خویا آزادیا فیزیکیا ریبر اپ و چهار سرکرنا پرزگریکا کرد به اصرارن ایرو جاره کدن دایک به دروشمیا دنگ بده آزادی لبر گرتیگان هاتن با هف و بانگا را کرنا تجریده کرن.
Li Bakurê Kurdistan û Tirkiye dayîkên girtiyan tevî zextên polîsan jî çalakiya bidaxwaza azadiya fîzîkiya rêber Apo û çareserkirina pirzgirêka Kurd didûmîn. Îro carekê din li Amed, Êlih, İzmîr û Adaneyê dayîkên girtiyan di çerçoveya çalakiya deng bide azadiyê de banga azadiyêkirin û gotin tecrîtê bidawî bikin. Li Adaneyê di pêşengtiya malbatên wendakiriyan de bi tevlîbûna rêxistinên sivîl ên civakî û partiyên siyasî li ber kampoza girtîgeha Kürkçülerê daxuyaniyek hate dayîn. Beriya daxuyaniyê, polîsan hemû rêyên diçin girtîgehê ji trafîkê re girtin û xwestin girseyê asteng bikin. Hevserokê Dem Partiyê Adaneyê Seyfettin Aydemir qala tecrîta li İmraliyê kir û anî ziman ku divê tecrît demel dest were rakirin. Aydemir balkişande ser zextên ku li girtîgeha têkirin û got. Zext û bêhuquqiya li girtîgehan demil dest bidawî bikin. Şert û mercên çareseriyê yên bi rêbazên demokratîk û aştiyane ya pirzgirêka Kurd bafirînin. Piştiya xeftinan girseyê çalakiya rûniştinê pêkanî. Li Amedê jî malbatên girtiyan di hefteya çaran a çalakiya deng bide azadiyê de li ber kampoza girtîgeha Amedê hatin bahev. Li wir jî têkildarî tecrîtê daxuyanî hate dayîn û hate diyarkirin ku tecrît sûcê dij mirovî ye û divê bêrakirin. Bi heman armancê li Êlihê jî malbatên girtiyan xwestin li ber girtîgeha tîpa te a Qobînê bi daxwaza deng bide azadiyê çalekiyê li dar bixin. Lê polîsan li wir jî bi hinceta ku biryara qedexeya ya walîtiya Êlihê hatiye rê li çalegeran girtin. Malbatên girtiyan ên guh nedan astengkirina polîsan çalekiya xwe dûmandin. Dayîkan diyar kirin ku heta ew ji zarokên xwe agahiyê negirin wê têkoşîna xwe bidûmînin. Her wiha li İzmîrê jî malbatên girtiyan di çerçoveya çalakiya deng bide azadiyê de li ber girtîgeha Kiriklar hatin bahev. Li wir jî dayîkan gotin em vê zilmê, îşkencê û tecrîtê qebûl nakin. Divê ev zilim û tecrît bidawî bibe. Gerilan la asîmanên Qendîlê balafireke bêmirov ya dewleta Tirka dagirker xistin li aliyeke din jî di navbera sê rojên derbasbûyî de li herêma Zap û Metînayê hêzên gerîla li artêşa Tirkiya dagirker dan di encamê de leşkerekî dagirker hate cezakirin, du kepçe hatin bêkirkirin û derp li çeperekê jî hate xistin. Artêşa Tirkiya dagirker jî 67 caran bi çekên kîmawî û qedexekirî êrişî tunelên şeriyên gerîla kirin. Navanda ragihandin û şapameniya hepegê ragihand ku li Asîmanê Qendîlê balafira bêmirov û bi çekiya dewleta Tirk hat xistin. Di daxuyaniya hepegê de hat gotin. 27 Gulanê li Asîmanê Qendîlê balafirekê bêmirov a bombebarkiriya bi tîpa aksûngûr a dewleta Tirk şaliye hêzên me ve hate xistin. Hem wextî vê hepegê têkildarî çalekên gerîla û êrişên dewleta Tirka bi çekên qedexekirî jî daxuyanekî nivîskî parve kir. Li gorî daxuyaniyê li herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê di navbera 24-26 Gulanê de li qada berxwedaniya girê FM girê Cûdî û Amediyê bi tektîkên cuda gelek caran li dagirkeran hate xistin. Di encamê de leşkerekî Tirkiye dagirker hat cezakirin, kepçeyeke hate bêkêrkirin û derbel li çeperekê hate xistin. Li herêma Metînayê jî hêzên gerîlayan li qada berxwedaniya Golkayê bi çekên giran li dagirkeran xistin. Di encama vê çalekê de jî kepçeyeke ku li qadê rê çêdikir hat rawestandin. Her wiha gerîlayan dest li helîkopterên êrişên li Asîmanê herêmê jî digeriyan werdan.
بدوم داری هپگه اشکره کر کو ارتشا ترکا داگرکرجی ناورا 24-26 گولانه 67 جاران بچکین قدخکری ایریشی تونلی وان ین شر کرنه. هپگی گوت لهاری ما شهید دلیل روژاوای زاپی تونلین لقادا گری اف ام گری جودی و آمدیه 59 جاران بگازین کیمیاوی و تقامنین قدخکری 8 جاران جی بدرونین بمب بارکری هاتنا بمب کرن. لالیدن چافکان ین لسینوری قلادزی باشور کردستانی جی را گهاندن کو بالفرین بی مرووین دولتا ترکا داگر کر دولا دوکانیان یا لچیای آسوسی بمب باران کره. ده همان زمید چیای هلگرتی لسینوری باجارو که چومانی پاریزگه هولی جی شالی بالفرین شرین دولتا ترکا داگر کروا هاتن بمب کرن. بله هر کو دولت ترکیه قرکر لهمبری برخودانیا گریلا دکاون اول زحمتی تنگاو دبه و جاریجیم سری لری و ربازین قریش سوجن شرد و دکارانیا تکن قداقی دشخوام دنوا سالین داوی ده زیده کریه هر ده همان چارچوبه ده بری آنها جگل جاران دیمنین تکن قداقی ین سر تونلین گریلان آزادی کردستان تینن بکارانین ما بوا بینرین هجارا پار وکر لوی جاریجی گریلا که یشاست تاریم تکلداری تقامنی انکو قداخکری این کیماوی انکو دولت ترکیه دخواست لهمبری تونلین گریلان بکار بینه دست سر کرنه او گریلای یش آستارجی هورگلیان وان جورین تقامنیان ود بیجه. چکین کیمیاوی و تقامنیان قداخکریین ارتشا ترکا داگر کر هاتن دست سر کرن. خواستبون ضرره که مزن بدن گریلا اف تقامنی لهمبری تونلین شر این لقادا برخودانیا گری آمدیه یا هرما روژا وای زاپی یا شهید دلیل هاته بکارانی. گریلای که یه جاستاری دیار کرکو وان تقامنین کو لدجی تونیلین برخودانی هاتنه بکارانین دست سر کرنه و قالا باندورا وان تقامنیان کر. zaten evji delile ku dijmen çi bukardine zaten lever nevisandiye termobarik da asteki jurda taqameniye ki mezin çedik yani hem germahiyek hem basıncek mezin çedikin yani hecmareki miktareki pirkim dikkare basınceki pir mezin germahiyek pir mezin çebiki zarar bidi insana. Gerilaya yaja starani zaman ku tekildari tekiliya taqameniya ve tişteki zelal nabejin o god bandura ve u bihna ve pirgirane. Tabi dijmen tane taqameni naşandı bu andri veda de kimyasal şandiye ve kaval hanıkarın film bekin ama behineki pir tujvi kimyasal eti jvi toz eti insan be rahatsız da bedama laş insan da kevil laş insan da alerji çedik emruf xudan da duxurine u dişavut yine direkt o qırqa insan da je tuça beynay digri jغين تقامنين جدا تقامنين ku لسر termobarik jihatinen visandin hatin deste ser kirin. Yani ruh mikroyam ha bandur dibin ama jibo ku gişti çapemeni ve bebine mekhasa havalara par ve bikin. Yani hayan ha dijmen çıkaz rebazin be ahlak bu karani bejilem beri gerila serneketin sernakevenji. Dimenin ku tekeldari taqameniyan hatine kişandin jî işaret bi sucên şer dike. Di dîmenekê de diyar dibe ku piştî teqînê bi rengekê zêde dûmanên spî belavê derdor dibin. Dîmen nîşan didin ku teqameniyên termobarik û kimyewî hatine karanî. Teqameniyên termobarik dibe sedemê teqînekê mezin û piştre pêla basıncê û germahiyekê zêde çê dike. Plastik çap ango serikê teqemeniyê di hin wêneyan de teqemeniyekê bi navê Dangaroz Blasting Cup û mekanîzmaya gulereşandinê tê dîtin. Serikên teqemeniyê yên bi vî rengî ji bo amedekirina barê teqemeniya sereketê bikaranî. بله ناوند راگاندن او چاپمنی یا هپگی ناسنامه فرماندار رشید سردار اشکرکر هپگی دسری ده کچا شهید سمیرار سرساخی خواست و گوت هفری مجبو کو زاروکن کرد لولاتا که آزاد بشین برپرسیاری جرسرخوا او جبو وی تیکوشین کر امی تیکوشین هفری خوا بگینن سرکفتنی. ناوندا راگهاندن و چاپمنی یا هپگی بداخویانی که ناسنامه فرماندار رشید سردار اشکره کر.
هپگه درباره فرماندار رشید سردار ده وها گوت 27 گولان ده 2020 لهرما نوردز آگریدای پایزاوا یاوانه شرکی تند به دجمن رقومی و پشتره ده انجام ایریشن هوایی ده فرماندار می هجا هفره رشید سردار شهید بو. هفره ما رشید تبی گوزویجی بو و زاروکک وی هبو خواه همبری گل ما برپرسیار هیس کر و دیار کرگو همو زاروکن کرد حق دکن گل ولاتکی آزاد بجین. جبو آفراندنا ولاتکی گو مروف بکاری بله بجی بری خدا چیای کردستانه. هفره ما رشید گو لیگریوانکی حقیقتی بو آنی زمان گواته اجیانه دنوا پارتیا کارکری کردستان پکک ددید. دی تواهی جیانا خویا شورشگری ده جخور اساس گرد گو به پیوان میلیتانیا آپوی بجی. ام وی کاترو ایرو ارکی سر ملی ما ام جه بینن گارتنی پر مازن ام کارن بگوهورینن پیواجویش بگونی تجدید اساس سروکاتی. هفره مرشید ده فرقه ده بگو لولاتکی داگرکری جیانا آزاد نپیکانه. لو ما تجاری تحمل هینا دولتا ترک آل ولات کردستان نکر. هفره ما جبو گو زاروکن کرد لولاتا کی آزاد بجین برپرسیاری گرد سرخواه و جبو ویه که جی خوشبو تکوشین ندا پاش. هپگه سرساخیش مالباتا شهید را خواست و گود. امسوزا خوا دوباره دکن گو بیرانینا هفره خواه بدن جین. بوان هستان دسری ده کچا هفره مرشید سمیرا و مالباتا ویا هیجا ام جهمو گل کردستان یه ولات پارێز را سرساخیت خوازن. آگاهین درباره ناسنامه شهید ده وهایه. مصطفى ارتاش بناسناف رشید سردار لوانیش دایک بو. 27 گولان ده 2020 لوانه شهید بو. دولتا ترک لدشی گریلان چکین قدخکری او تقمنین کو باندوره که مزن لسر مروان دیگه بکار آنین بریا نها جی شخوا گل جاران دیمنین وی که ما به وابینرین هجاره پار وکر بوم برتکین لدشی ایریشن لسر گریلین آزادی کردستان جی دوی چارچوبه ده هر کد چه زیده دبن مالباتین شیدان ین کانتونا جزره ایریشن دولتا ترکین لسر هریمین پاراسن ین مدیای شرمزار کرنو گوتن امی حتی داویه لسر شوپا زاروکین خوابن. دولتا ترک آداگرکر 100 سالن لسرگلین کردستانی قرکرن دمشینا و جبو گل کرتنه بکه هر تشتی دکه. گرلاین آزادیا کردستانی بسالانه دربین گراند دولتا ترک آداگرکر دخن. اندام مجلس مالبات شهیدان آکانتونا جزیره درباره ایریشن دولتا ترک و برخودانا گرلاین آزادیا کردستانی داخبین. اندام مجلس مالبات شهیدان ربیع حسین آگودایک شهید مامویا آنی زمان گو دولتا ترک تجاری نکاره گرلاین آزادیا کردستانی تو نبکه. شخوا حیاج مبیجی امیل پشتاوابن زاروکی منی مگریلا کینه زاروکی وی جواکی وی ملتیه پاراسنا هر چهار پرچه کردستانی تکنی. هفجین شهید دیار جربو و دایک شهید فیصل جربو فاطمه حسن جاسم آجی پیکاتین عرب جی آنی زمان گو گریلاین آزادیا کردستانی پاراسنا دوزک راز دکنو گود. آرمانج ایریشن لدی جی گریلا جبو شکاندنا وینا گله. امی هر تم لسر خطا گریلاین خوبن. باو شهید نسرین حسین عبدالرحمن جی دیار کر و دولتا ترک به حمود چکن خواه گران و ین قدخکری ایریشی گریلایان دکه. یکی دعوا رزگاریا ولاتک یک دعوا نتوکی بکی جباری جی وی قلنوی هبی چقاس خورت بی اما اراده ما بهتر خورت ام بهتر قدجی دولتات ترک و هاول بندوینا که ام سیاستا خو خورد کن ام سیاستا و تیک دبن. باو شهید جودی عبید عتی جی دست نشان کر و دبی ورزانین و اوی تجاری اویریشن دولتا ترک نگهجه انجام که. تجاری یعنی راستی اموک مالبات شهیدا شروان خوی آزادی بتنی نهشتنه هر دم مملکت آوانن جبوان جی چی بخواستن امی حاضر بن و مسوگر بهتر دادجی امی کارو خباتی خوب کن یعنی خلق عمود چل شهیدین مهانیسان و گلان یند دم و لجهن جداد شهید بونه به مراسمه که ببیرانین.
مراسم لهولا نویزگاه پارتی یکتیا دموکراتیک پدیا شاخا عمودی هاتل دارخستن. د مراسم ده بسدان شینین باجری عمود او مالبات شهیدان تبلی مراسمی بون. هفسروکی مجلس مالبات شهیدان عمود محمد احمد د مراسم ده آخوی او همو شهیدین آزادی ببیرانی. محمد احمد دیار کرد که بدست خستنا آزادی فیزیکا ریبر اپو مسوگریا چاره سرکرنا دوسا کرده. امتی کشین دوام بکن تا کو خیال شهیدان پیش بینن. پشتی آخافتنان سینوزیون ایتکیلداری شهیدان هاته پیشاندان. مالبات شهیدان سلطانی وید حضر و بیت و چار آزادیان برابو و تکوشین مسلبی اساسی ام درباسی ایرانی ببن لی ایرانی پشتی سرکمار ایرانی ابراهیم رئیسی جبر کتنا هلیکوپتر که جیانا خواهی دست دا و جاره پیواجوه هلبجارتنی دست بکریه کسی که دخوازن ده هلبجارتنی ده ببن نامزد و جسیه گولانی حتی 5 روزان بکاربن سری لوزارت کاری هندرینیا ایرانی بدن لی ایرانی سرکمار جالیه گل و دنوا نامزد اینکو جالیه کمسریا پاریزوان دستورا بنگهین و هاتنه پجراندن و دهر بجاردن. لی ایران پشتی سرکمار ابراهیم رئیسی جبر کتنا هلیکوپتر جیانا خوش دست دا به واجوه هلبجارتین دست بکر. و هلبجارتین لگور بریاره ده 28 حزیران دواره لدارخستن. لگور نوچه تلویزیون فرمیه ایرانی وزیر کار هندور احمد وحدی بریارک درخست و فرمانا دست بکرنا به واجوه هلبجارتین دا. سرکمار بریه ایرانی احمدی نجاتی گوبر نامزداوی هاتو برد کرن راگهاند گو او دکاره بجداری هلبجارتنی ببه. ده بریارنامه ده وها هات گوتن. ده دما سرساغیه ده جبر شهادتا دکتور ابراهیم رئیسی و حوالی نوین هجا بریار هات داینگو دی چارچوبه خالا 131 یا دستورا بنگهین و خالین 38 و 39 آ قانون هلبجارتنا سرکماریه ده به واجوه هلبجارتنی یا چاردمین دورا سرکماریه وره دست بکرن. لگور و قای مقامتی والین لگلمپیریا ولید هاتن ارگدار کرن گودنا با 3 روزان ده لحرمین خواه نابندین هلبجارتین آوا بکن و دستین ریوبری آوا بکن. هروها پشتی گو سرکمار رئیسی دنوزده گولان ده دکتنا هلیکوپتر ده جیانا خوش دزدا لگور دستور جیگری یکم ای سرکمار محمد محبر به اریکرنا لیدر ایرانه آیت الله علی خامنه‌ای بوکالت ارکا سرکماری ورگرد. لگور دستورا بنگهین آی ایرانه اگر سرکماری هیی جیانا خوش دست بده کمیته گوژ سروک پارلمانتویه سروک دزگاه دادوریه و جیگری یکم یه سرکماری پکته دوی هری زیده دناوا 5 روزان ده جبو هلبجارتنا سرکماری نو آمدکاریم پیوست بکن. دوی نافبره ده دجوینا نیاسایی یا 20 گولانه یا دنابره سروکن دسته ازاگونساز جیبجیکار و دادوری ده بریار ها داین گو هلبجارتین سرکماریه ده 28 حزیرانه ده بین کرن. کسی گو دخوازن ده هلبجارتین ده ببن نامزد و جه 30 گولانه و 5 روزان سری لوزارت کار هندور بدن. لی ایرانی سرکمار جا آلیه گل و دنابا نامزدین گو جالی کنسیا پارزوان دستورا بنگهین و حاتن پجراندن ده دین هلبجارتین. بله جیرانی هم در باز روشال نواخزی ببن لنواخزی جیم ارتشا اسرائیل بر خدای رفاه او دیر شاخویا دجوار آخری داویا کل باکور روش آوای رفاه پیک آنی دم 45 فلسطینی هاتن کشته همه پشتی وی که و که روزین در باز بوی تشتا که هر کسان گو ولاتین مزندکه به داخلینیان اف ایرش شرم زار کرن هم وقتی وی که جی بانک لالیان کرن کو بریارین دادگاه ناف نتوی پیک بینن. اسرائیل ایریشین خواه ین هوایی و بجاهی لشریدا غزای دومینه لگوری بیلانچوی هجمار امریان گهشت 36,000 کسی. بالافرین شرعین اسرائیل هری داوی ایریشی باکور روژاوای رفاهی کرن. دوی ایریشی ده لگور آگاهی دستپیکه 40 فلسطینی جیانا خوش دستان. اف ایریش پشتی کو دیوان عدالت یا نابنتوایی بانگارا وستاندن اپراسیون لرفاهی کربو پیک هات
دربارê êrîşa li ser Refahê jî ji aliyê serokatiya Rêveberiya Filistînê ve daxuyanî hat dayîn. Li daxuyaniyê de hat gotin ku êrîşa ku tê kirin li dijî biryarên meşruiyeta navneteweyî û biryara Dîwana Edaletê ya navneteweyî ye. Wezîrê Ragihandinê û berdevkê Serokkomariyê yê Filistînê Nebîl Eburudiyana di daxuyaniyê de wiha got artêşa dagirkera İsraîlê bi qestî hedefgirtina konên penaberên li Refahê komkujiyeke ku ji hemû sînoran derbas dibe û pêwîstî bi mudaxeleya lezgîn heye da ku tavlê ev sûcên ku li dijî gelê Filistînê tê kirin rawestînin. Her wiha Hemasê êrîşa li ser bajarê Refahê weke nerazîbûn berpirsiyarî li hember biryara Dîwana Edaletê ya navneteweyî ya rawestandina êrîşên li dijî İsraîlê binav kir. Hemasê diyar kir ku İsraîl sûcên şerekî hovane kiriye û Rêveberiya Amerîka û Serokdewletê Amerîkayê Joe Biden ji êrîşê berpirsiyar dît. Hemas daxwaz kir ku ji bo rêgirtina kuştina sivîlan bilez biryara Dîwana Edaletê ya navneteweyî pêk were. Komîteya lezgîn a li Refahê jî diyar kir ku artêşa İsraîlê komkujiya li bajêr hemû iddiayên Tel Avîvê yên derbarê hebûna herêmên ewle vala derxist. Derbarê êrîşê de ji aliyê hêzên parastina İsraîlê ve daxuyaniyek hat dayîn. Artêşê piştrast kir ku di êrîşa esmanî ya li Refahê de wendahiyên sivîl çêbûne. Li iddia kir ku balafirên şer êrîşî baregeheke li Refahê ku lîderên payê bilind ên Hemasê lê duman kirin. Artêşa İsraîlê ragihand di şewata ku de encama êrîşê de derketiye gelek kesên ku têkiliya wan bi bûyerê renîne birîndar bûne û derbarê bûyerê de lêpirsîn tê kirin. Mr. Josep Borrell. Nûnerê bilind ê polîtîkayên derve û ewlekariyê yê Yekîtiya Ewropayê Josep Borrell jî têkildarî biryara Dîwana Edaletê ya navneteweyî û êrîşa dawî ya İsraîlê ya li ser Refahê daxuyaniyek da. Josep Borrell diyar kir ku divê biryara Dîwana Edaletê ya navneteweyî ya hefteya borî bê bicihî û got İsraîl êrîşa xwe ya leşkerî ya ku jê dihat xwestin bi dawî bike didomîne. Borrell anî ziman ku ew ê di heman demê de binirxînin kadê welatên Yekîtiya Ewropayê çawa li ser pêkanîna biryara Refahê ya Dîwana Edaletê ya navneteweyî tev bigerin. Borrell bang li İsraîlê kir ku demildest êrîşên xwe rawestîne. Li kampa Başûkanê û Serêkaniyê 6 dibistan ji aliyê rêveberiya xweser ve hatina ava kirin li kampê 102 mamosta û 5884 şagird li wan dibistanan dixwînin lê ji ber kêmderfetiyê di xebatên perwerdeyê de zehmetê heye rêveberên dibistanan jî banga alîkariyê dikin. Dewleta Tirk û Çetê wê nehê cotmeha 2019 Serêkanî û Girêspî dagir kirin û hemû çekên qedexekirî li dijî sivîlan bikaranîn. Bi sadan jin û zarok qetil kirin, bi hezaran kesan bi darê zûrê kuşber kirin. Rêveberiya Xweser a Herêma Bakur û Şilatê Sûriyê ji bo van koçberan bi cih bike kampa Başûkanê li Bakur û Rojavayê bajarê Hesekê ava kir. Koçberên ku berê xwe dan kampan ji roja ewil ve gelekî zehmetiyan dikişînin. Pergala xwendinê dibin şert û mercên zehmet de careke din hat ava kirin. Li kampa Başûkanê û Serêkaniyê 6 dibistan ji aliyê Rêveberiya Xweser ve hatin ava kirin. 132 mamoste û 5884 şagird li dibistanan dixwînin. Nûnera dibistana seretayiya kampa Başûkanê Stêra Reşek derbarê rewşa dibistanên li kampa Başûkanê û Serêkaniyê axivîn. Stêra Reşik balkirşande ser êrişên dagirkeriyê yên dewleta Tirk li ser Serêkaniyê ku pêkanî û bandora bê li ser xwendinê û wiha got. Sîstema xwendinê li bajarê Serêkaniyê beriya êrîşan pir baş bû. Lê piştî êrîşan û dagirkirina Serêkaniyê bandûrekê neyînî li ser sîstema xwendinê çêbû. Bi hezaran şagird û mamoste neçarî koçberiyê bûn her malbatek berê xwe da cihekê. Nêzî 2 heyvan şagird ji xwendinê bêparman. Piştî ku Rêveberiya Xweser kampa Başûkanê û Serêkanî ava kir, Komîteya Xwendin û Fêrkirinê û Rêveberiya Xweser 6 kon ji bo dibistanan diyar kir û sîstema xwendinê wisa berdewam kir. Stêra Reşik bank li rêxistinên mirovê kir ku piştgiriyê bidin sîstema xwendinê û wiha axaftina xwe bidawî kir. Ji destpêka avabûna dibistan ve heta niha
Rêxistinên mirovî ji bo pêşxistina sîstema xwendinê tu alîkarî nekirine. Hemû bar li ser rêveberiya Xwesere, rûxmê ku barê wê giran e jî naxwaze zarok bêxwendin û nezan bimînin bê nasname bijîn. Divê rêxistinên mirovî ji bo perwerdeyê alîkarî bide kampên koçberan. Jiyan jîngeh û parastin divê çarçoveyê de sê nûçeyên ku hevalên me di tora nûçeyên me yên civakî de amade kirine, em lê temaşe bikin. Ji niha ve Rêveberiya Xwesera Demokratîk a Kantona Reqayê dest bi belavkirina mazota zivistanê kir. Rêveberiya Sûtemeniyê ya Rêveberiyê ji 16 gulanê ve mazotê belav dike. Ji bo her malekê 3 litreyê ku her litreyek bi 7 sentan têdahîn. Kerta mazotê biriya komînê ji aliyê Rêveberiya Sûtemeniyê ve hatine erkdarkirin tê aktîvkirin. Komîte belgeyên welatiyan kerta Sûtemeniyê û kerta serjmariyê teqez dike. Hejmara malbatên xwedî kert wergirtine li Kantona Reqayê gihaştiye 158,105. Li Kampanj jî 867 kert hene. Hêjayê bîrxistinê ye ku hejmara Sûtemeniyên stasyonê yên kantonê û gundewarên wê çarjê taybetin bi giştî 84 in. Rêveberiya kantonê plan dike ku heta dawiya salê mazota zivistanê li welatiyan belav bike. Ji destpêka mewsima çinînê ve şeneyên Tiltemirê Kantona Cizîrê ji bo parastina zeviyên xwe yên çandiniyê di seferberiyê de ne. Şenî ji bo parastina zeviyên xwe ji şewatê li seriyê giştî nobetê digirin û ajokara hişyar dikin ku tiştê dibin sedema şewatê navê ji nava zeviyan. Şenî di rewşên şewatên de alîkariya tîmên awarteyên agirkujê dikin. Bi destpêkirina çinîna mewsim re artêşa Tirk û çeteyên xwe bi çekên giran êrişîn herêmê dikin. Ji ber van êrîşan li Tiltemirê gelek şewat pêk hat, di encama xebatên komînal de agir ji aliyê tîmên agirkujê welatiyan ve hate vemrandin. Pêngava paqijiya ku ji sajinana Kongreya Îslamiya Demokratîk bi dirûşima jîngeha me pêşiya me ye bi hevkariya şaredariya gel ên Qamişlo û Hesekê dabûn destpêkirin didome. Bi dehan ji dilxwazan taxa Xalîca Qamişlo paqijkirin. Paqijiya li taxê ji roja şemiyê destpêkir bû. Dilxwazan hefteyê di rojan kolanan paqij dikin, çopêra dikin û bi endamê koman re serdana mala dikin ku çanda parastina jîngehê belav bikin. Herwiha piştî bidawîkirina pêngavê wê hawî li gorî pêwîstiyên li hintaxan bêne bicihkirin û piştî paqijkirina kolanên Qamişloyê pêngavê li Hesekê dewam bike. بله بینرین هجام لور دیگه جین داویا بولتنا خود بجین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و ببینند نوا خیر خوشیده هر شاد و بختار